بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هري كتولي جماعة بسم الله مبه كدرس من دو صور من حياة الصحابة إن يوتن في صحابة جنولا صلى الله عليه وسلم درس من فكنا لهم ويأتي فيروز الديلمي إن كانت درس بيؤدن دو إن فتاد صحابة جو كسو إن نرتي سيدا إذا بيجي كو فكنا أن درس لونكم في كواتين أندن تinde في دو ان يوتو في مكو كانكو فيروز الديلمي كو هونه ووتر اندي جتن wonde manulaado meɗen on sallllahu alayhi wa sallam hari hiɓe nula hiɓe ari ɓe nodda yo yimɓe ɓe naatu ka diina ɗon ɗon hari wona ko weli fi sabu ko jama on accu ko jokki kon fuɗɗo goɗɗum ngo kesum ko nanda e ko ɓe jokkuno kon ɗimmun ɗum nulaɗon sallllahu alayhi wa sallam koye ɓe waɗu dawla wona ɓe woni tun annabajo ko ɓe waɗu kadi dawla si innama noon dawla haray piiji buy no naati e nder muɗum maana be woɓɓe fewja be woɓɓe wona ɓaawo ko fewjoɓe woni fewjude kon mana be woɓɓe laamo leydi ka nulaaɗon sallllahu alayhi wa sallam ko ɓeynata kon aljaziratul arabiya hari hiɓe hakkunde leyɗe laamateeriji ɗiɗi njani laamateeri njano wonɗo ka funnaange biladul furs ko farisiyankoɓe woni ton annduɓe fi laamu runidiri laamu duuɓi temeɗɗe ka hirnaange ko biladul rum ɓen kadi ko annduɓe fi laamu runidiri laamu duuɓi temeɗɗe nde hakkundere ɗo noon ka jaziratul arabiya fewno ɗo ko wiyeten kon fewno ɗo yaman e pays ji golfe ji ɗin haa feccere iraq e feccere anno cham hari ɓeeɗo ɓe ala laamateri tigi tigi huɓɓindiɗi leydi ndin fuu ko koɗolum ɓe no mari wonɓe fewjude ɗon ɓen ɓe wakkilaki goɗɗo fewja hoore maɓɓe ñande yanite koye goɗɗo fewji hoore maɓɓe o ɓe wakkili yo piire ha wowɗo o fewja ko noon ɓe wonirno hari arabu ɓe jaɓata laamede ɓe yiɗa laamede few ɓe jogii ko innete kibriya o e anafa ɓe mana hiɓe howni tani ko ɓe ɗoftoto goɗɗo ɓe wona e ley koyɗe makko ko ɓen ɗon nulaaɗo sallallah alih w sallam halfina yo eltu haa wona e ley konngol gootol ɓayru ari telemma ka diina tawi no welani ɓe fii jaɓugol diina kan kono argol haa tawa jooni fof yo ɗofto aaden gooto tawi no mettani ɓe fii tentini yimɓe ɓen ka seraaji ko ɗum waɗi koko innete ar ridda harakatu ridda mouvement moolanaaɗo waɗi ɗum no wona ninani to warri ko tawde hari tigi tigi on ko on nulaaɗo ɗo ɓe jokkuno noon ɓayr noon oɗo nulaaɗo yehi ko honɗum ɓe jokkanta goɗɗo goo hannde kadi ɓay kadi ko gori jooɗora en noon ɓe tawi hannde kadi tigi tigi on enen kadi ettoɗen ɗaɓɓen hoorejo ka me en heɓen mo jokken ara e wonaali ɓaawo woɓɓe goo ko ɗum addi ɓeeɗa ɓe innaali tun jooni are jokken men ko ɓe inni kamɓe kadi ko ɓe woni annabaɓe musaylimatul kazab e al aswadul ansi e tulayhatul asadi ɓeeɗo mo ɓe immori sengo oyano yaman
oyano Yamama oyano Bani Asad ɓe fof maɓɓe ɓe immi tawi han ndeññande si tawi goɗɗo jaɓante hikkoɗa yeeso ɓe innaka annabajo donc ɓe fof ɓe inniti annabaɓe ɓe muwoɓidiri jama maɓɓe on e hoore ngun annabako ɗon ɓeano andi ko fenade kono ɓe wi kadhabu rabiya habbu ilayna min sadiqa mudar yani bonɗo amen on no ɓurani men moƴƴo goɗɗo bonɗo amen on no ɓurani men moƴƴo goɗɗo goo ɗum waɗi ɓe jokki ɓe haysi ɓe tawi ɓe hoolaki ko gonga kono ɓayde enen kadi en heeɓi ka moɓoɗen ɗo ko ɗum ɗon fewtuno nulaaɗo feeno ka ɓe faatoto ɗon tigi on Aswadul Ansi tawi kanko ɓe fof ɓe feññini feeno nulaaɗo ko takko ka nulaaɗo feƴƴinɗo ɓe yaltiti ɓe inni kamɓe kadi ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ha woɓɓe maɓɓe windani nulaaɗo lettere awa joni tigi tigi ɓe senden leydi ndin laamoɗa sengo men laamo sengo ko on saayi ɗon nulaaɗo feƴƴini acci o probléme ɗo no wuuri ko ɗum addi hurubu ridda ko ɗum addi ko ha ɓeɗo fof wara on no wiyentela Aswadul Ansi kanko Allah o warimo e gurnan nulaaɗo sallllahu alih wa sallam amma Musaylimatul Kadhab on ɗon waroya ɓaawa nulaaɗo sallllahu alih wa sallam ko woni ko himmi kon sahabaɓen fof gomɗinoɓe Allah ɓen andi ko ɗum ɗo woni gonga on ɓe tamino e gonga on mo ɓe ndaari ko wawi wadde kon kañum fiino o gonga ɗo arta ha wonta ka wonno ɗon ko ɗon yiyeten ɗo joni o Fayruzu Dawlami ɗo ko honno ko wawi wadde kanko ko yimɓe wonnoɓe ka sera kono ɓe wakkilino tigi tigi on ɓe ɓantiti kadi diina kan kesum ɓe lo'inkini ɓe lo'ini o harakatul ridda on murtugol yalta ka diina arno e maɓɓe murtuɓe inni ga si kañum yaltata ka diina kono noon zakka on jonnata hande kadi harakatu mani e zakat haɗa ɓen kadi no woodi kono état ha kadi fof artira e hoore doole wona e hoore ñeñal few wona e hoore yewtere famodere ko e hoore doole e hoore piiro julɓe buy wala e muɗum tentini alqurra koye nder ɗum ɗo Fayruzu Daylami ari e yii ɗo darsuji feƴƴinoɗin fiiga Musaylimatul Kadhab e yewtuno e fii gere ha ɓe inni hadiqatul maut hadiqatul maut hakke ma ko warinira ngon tiiɗuno ɗon kono ay ɓeeɗo kamɓe ɓe heeɓi feere go'o etagol ha yaha taƴa hoore mboddi ndin tawi hannde kadi ala ka ɓanndu no fiti fitinno hoore nden honno wiyetelan taƴama ɓeeɗo ɓe fewtu Aswadul Ansi ɓe rewi ngal koko ɓe rewi ɗo ɓe huutori alaji ko ɓe huutori ɗo kon e haqqille e cuucal ɓe yehi ɓe taƴi hoore mboddi ndin Allah waɗi ɗo gere wingi tiiɗirali noon waru on tiiɗirali noon sabu ñeeñal maɓɓe e cuucal maɓɓe e heɓugol haqqille no ƴettitira piiji ɗin ɗum ɗo ɓe watno tigi tigi on e yii kadi honno wiyentelan yimɓe yiɗuɓe goonga ɓen fof no yiɗi goonga kaɓe iwri wo kaɓe iwri ɓeɗo en andi ko al abna tigi tigi ɓen ko yimɓe honno wiyentelan jilluɓe babiraɓe maɓɓe ɓen lasli babiraɓe maɓɓe ɓen ko farisiyankoɓe amma neniraɓe maɓɓe ɓen e patiraɓe maɓɓe ɓen ko arabuɓe kono ɓayɗo liman on hewti hande kadi moɓe immi dari waɗi ko wawi wadde kon fi diina kam nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe fof son wattani yiila kala waɗɗo goɗɗum wooday mande hon ko nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗanimo fiyo jama o anditanmo fiyo l'islam o manitanomo ɗe golle ɗo waɗi ɗo ɗum ɗo haysi o gorko ɗo tawano ka ko nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓenni ko rajulun mubarakun min ahli baytin mubarakin ɓenni ko aɗen waɗaɗo barki jeyaɗo e galle yimɓe waɗaɓe barki ɗum ɗo ko luttay ɗum ɓe mana nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗanimo diplôme waɗanimo satisfeci ko inneten kon ɗo joni ɗum ɗo annodela luttete fillede ha yawmal qiyama
yimɓe ɓen fof kala wannoɗo goɗɗum o yiya nuraɗo sallallah sallam no waɗanimo goɗɗum ko o manitirane o anditane aɗay mo ɓe ka woniri o ka woniri no wawi wallide l'islam o ber doole hon makko kon oɗo ko waɗi ɗo kon no gasa larme molanade e ronka ene wawde wadde ɗum ɗon kono alhamdulillah rabbil alamin e yii kadi sonnajo on ɗo kan kadi o waɗi honno wendelan e golle molanade etagol e sorto e nder honno wongol korɗo sorto kadi e ley keefeero iwa e hoore ɗum ɗon o hetta hoore makko julɓe ɓen hetta hoore mum l'islam on heɓa doole e nokkure nden haɗa ko ɗum ɗo tumanɗo ɗen ko yewten fi honno wentelan Fayruzu Daylami hande kadi en aray e sahabajo go'o wiyeteɗo Thabit ibn Qays al-Ansari ما أجيزت وصية امرئ أوصى بها بعد موته سوى وصية ابن ثابت بن قوس وي هاي غوتو وصياكي وصية on wasiye newna gollitira ɓayro feƴƴini si wona ko Sabit ibn Qays wasiyino kom en jango e nder ga fi muɗum ثابت بن قيس الأنصاري سيد من سادات الخزرج المرموقين ووجه من وجوه يثرب المعدودين أو أنصاري كيجو كو جيادو الخزرج nden andi ansariyankoɓe ɓen ko gori ɗiɗi gorol ɓurgol janɗoɗo ngo ko al khasraj gorol hekkingol ɗon ngo al aus ɗi gori ɗo ɗiɗi jaɓi l'islam on ko ɓeeɗo inni yo nulaɗo seeno madina ɓe wernayɓe mana ɓe tambitoto ɓe fino ɓe ɓantira dina kam oɗo kadi ko kohojo e nder kohoɓe khasira jankoɓe ɓen andaɓe kadi e nder seeɗaɓe limaɓe ɓen si innama yimɓe limama haray ko tawde ɓe ɗuuɗa yani wongol sappeteɗo hondu ɗuuɗa e sa'eji gom wa kana ila dhalika dhakiya alfuadi hadira albadiha ra'i albayani jahira alsawt إذا نطق بز القائلين وإذا خطب أسر السامعين وي هوريكو تاوديكو كو هوجوكم هاريكو آدن لابا برنديجوم mo haqqille mum deeƴi moƴƴuɗo yewtere towa hito si o yewti tigi tigi on o foolay kala yewtunoɓe si o hutubi o nangay mana o jogoto heeɗiɓe fof yani so fuɗɗike hutubude goto wata miijitade fi goɗɗum haare fof no heɗade kon yewtude ko wa huwa ahadu sabiqina ila al islam fi yathrib mo jeeya e adinoɓe natude ɓen kal islam madinatul munawwara إذ ما كاد يستمع إلى آي الذكر الحكيم يرتلها الداعية المكي الشاب مصعب بن عمير بصوته الشجي وجرسه الذي حتى أسر القرآن سمعه بحلاوة وقعه وملك قلبه برائع بيانه وخلب لبه بما حفل به من هدي وتشريع وبيدو علي أو himo jeeyano e adiɓe ɓe naatude ka diina madinatul munawwara ko sabu ko honɗum woni ɗum o yiiduno e Mus'ab ibn Umayr en sifike fi makko ko oɗo nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam imminno yo yahu madina o janna yimɓe madina ɓen alqur'ana o nodda ɓe ka diina adi nulaaɗo ferude tonɗe o yehi fuɗɗi janngude himo mari hito labango qur'ana on noon no señƴiranta ɓe noon hito ngon no woni señƴiran ɓe noon tawa hito ngon no weli no ƴetta ɓernde neɗɗo sabu ko haala kan laaɓi kon e ko hito ngon fotti kon waɗay ha aaden
tawa ɗum ɗo no ɓuri haqqille makko ɗen sabu sariyaji ko woni nder kon e peewal ko woni kon e muɗum joni wono enen si qur'ana on janngama ko gootum wonɗen heɓude hito labango ngon amma kamɓe hiɓe heɓude hito labango ngon hiɓe ndaarude kadi no bindi ɗin waalori noon haala maɓɓe kadi no metti hara a waawa wallinirde kan no qur'ana o walliniri haalaji mon ɗin noon sa inni a wallinira noon no gasa falja no haala kam waalori noon a taway kala han an ƴettata yewtere wallinirano yewtereji ma ɗin kadi ma'anaji ɗin a taway ma'anaji ɗin kadi no yuɓɓodiri si kunɗo iwi ko kunɗo wonta ɗon kokkungo wata hikkade ɗon sina kankum a wata dirnude kunɗa watta e place kuma kamɓe hiɓe faami ɗum ɗon ko haala maɓɓe ɓayri ko haala maɓɓe si ɓe nani sifa ɗum ɗo ɓeyde enen ɗo en wowa wolude sifa ka haala ɗo ka haala ɗo wona goɗɗo e men heɓɓiti ka haala ɗo miijiti wooli ko ɗum enne kisa ka ɗo kaka Allah iwri ɓe heɗoto tum ɓe anda ولما قدم الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة مهاجرا استقبله ثابت بن قيس في كوكبة كبيرة من فرسان قومه أكرم استقبال غير الله صلى الله عليه وسلم فشرح الله صدره للإيمان وأعلى قدره ورفع ذكره بالانضواء تحت لواء نبي الإسلام ويجود مصعب بن عمير وناتك دينا الله أن هنتني برنا مكة في جبل ليمان وبيد مرتبة مكة وتوني في مكة سبو ناتقول مكة إن درب ونقول إليه درب الإسلام ولما قدم الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة مهاجرا استقبله ثابت بن قيس في كوكبة كبيرة من فرسان قومه أكرم استقبال لأن صلى الله عليه وسلم هوتنو المدينة المنورة هبي ودي فرق مبنو هبي إبي مكة ثابت بن قيس نو جيانو إجابينو ببي وأردنو إجماع مولانا دو e yimɓe kohoɓe maɓɓe ɓen si ɓe inni tum faris e haala arabu haɗa ko innugol mokko ba timmuɗo hoorejo si innama fursanu ko jamɓu tuma innata mokko baɓe saare nen ma kohoɓe saare nen ma kohoɓe leydi ndin ko ɗum fandi ɗo fursan joni noon haray o mooɓi jama buy e ɓeygure maɓɓe nen e musidal maɓɓe ngal ɓe ari ɓe jaɓɓinolaɗo jaɓɓo fotugo labango ورحب به وبصاحبه الصديق أجمل ترحيب بتولني نولاد بيوند بن أبو بكر الصديق تولن دلابان وخطب بين يديه خطبة بليغة افتتحها بحمد الله جل وعز غير نولاد تولك ويتي حالا ويتي يوتر في خطبة o juuli no yetti Allah subhanahu wa ta'ala o mantimo wa thana'i alayhi wa salati ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ɓayɗo o juuli nulaaɗo no yewtirten ni enen si goɗɗo faalama yewtirde ɓe nawa heɗite kaare juuli e nulaaɗo ɓayɗo o yewti ko yewtata kon o hombiri yewtere makko ne honɗum waqtatamaha bi qawli wa inna nu'ahiduka ya rasulallah على أن نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا ونساءنا فما لنا لقاء ذلك وإني نولاد من فديما سمي ودي دون كهون دون جد أمن دين يادو توريس بسينو مدينة كوهي بجيبري دولة فيوني أو مكة ha tigi tigi on ɓe yalti makka no anda no kamɓe nulaaɗo no andi yimɓe madina ɓen no andi aduna o fof no andi wondema yimɓe makka ɓen accirta ɗum ɗon ninani ɓe waɗay goɗɗum coggu ko nulaaɗo yalti kon wernuɗo nulaaɗo o wernuɗo nulaaɗo ɓe on ɗo yaggine ko wernani nulaaɗo kon sallallah alih w sallam yimɓe honno wiyantelan madina ɓen hiɓe anduno ɗum
inni si andi en tawi en waaway hiwde o nulaaɗo no hiwirten noon hoore men e ɓeygureji men ɗin noon tolnen mo sen andi en wawata accemo hakkude makko e musidal makko ngal ɓe fof ɓe fottani ɓe hiway nulaaɗo on sallallahu alaihi wa sallam e julɓe yahuɓe to wo oɗon noon ɓayɗo inni simen waɗi ɗum ɗo ko honno e joddi men mari nulaaɗo maki ko aljanna fama kadat kalimatul jannati tusafihu آذان القوم حتى أشرقت وجوههم بالفرحة وزهت قسماتهم بالبهجة وقالوا رضينا يا رسول الله رضينا يا رسول الله ويدو كونغول نولادو كوبي ماكي كون الجنة هewtugol ngol ɗon ka noppi maɓɓe hari nanugol maɓɓe ɗum ɗon weltiniɓe ha geece maɓɓe ɗen fof henti welo welo yimɓe ɓen fof yii moosanɗe ko ɓe moosi kom ɓe wi hey nulaaɗo min jaɓi ndi joddi ɗo aljanna on si min dandima ko aljanna on min heɓata min jaɓi dandugol ngol min weltori joddi ɗi min jaɓi golle ɗen min weltori kadi ko wona yoɓede fi majje ko wa mundu dhalika alyawmi جعل الرسول صلوات الله عليه ثابت بن قيس خطيبه كما كان حسان بن ثابت شاعره gila nden ñande nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam toɗɗi Thabit bnu Qays yo wonu yewtowo maɓɓe on wono wolirten ɗe joni porte parole maɓɓe on ɓe waɗi Hassan bun Thabit ko on ɗo woni yuɓɓowo gimi yewta fi nulaaɗon sallallahu alaihi wa sallam jaabo ayɓe diina ɓen joni ka hewti ka yewtere wo yo goɗɗo fi yo yewtu haɗa ko Thabit bun Qays si hewtama fi waɗugol gimɗi haɗa ko Hassan bun Thabit fasara ida jaa'atuhu wufudul arabi litufakhirahu aw tunadhirahu bi alsinati alfusaha'i almaqawili min khutaba'iha wa shu'ara'iha ندب لهم ثابت بن قيس لمصاولة الخطباء وحسان بن ثابت لمفاخرة الشعراء عرب بنم يوتري أنهم هرب يدا لامد ويدا قد فوجا هور مبه ليدي بي ليدي إمينينو هور بمبه يبقى مدينة بيدا نولادو بأرى عندي كهم بوني منين قد مبه درو بمنت في هور مبه haaɓe muutoyo minen ko menen woni kaari en ko menen woni kaari en ko menen si tawi ko hutuba ɓen tigi waɗi nulaaɗo inna Thabit bun Qays jaaboɓe ɗon tawi ko gimɗiɓe yuɓɓe ɓe inna Hassan bun Thabit jaaboɓe ɗon e yimmoɓe jaaboɓe si ɓe jaabike tawa ɓe wata feƴƴude ɗon hannde kadi ko ɓeɗo wooli kon ولقد كان ثابت بن قيس مؤمنا عميق الإيمان تقيا صادق التقوى شديد الخشية من ربه عظيم الحذر من كل ما يغضب الله عز وجل ثابت بن قيس الإيمان لقل أمري الإيمان لقل كل الله لا بنقول أودو هلقل الله سبحانه وتعالى ɗuɗuɗo rentagol kala ko tikkinta Allah subhanahu wa ta'ala falaqad ra'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin hali'an jazi'an tarta'idu fara'isuhu khawfan wa khashya nulaɗo yi'imo ñande goo himo huli moƴƴa himo ɗenƴi himo diwna kulol himo diwna hakke ma ko huli nulaɗo maki ma bika ya aba muhammad كريم أبو محمد فقال أخشى أن أكون قد هلكت يا رسول الله وإني نلاد مدهولي هاودة وهرم هلكك قال نلاد ماكي ولما سبهن دم قال وي لقد نهانا الله عز وجل أن نحب أن نحمد بما لم نفعل وأجرني أحب الحمد ونهانا عن الخيلاء وأجرني أحب الزهو
فما زال الرسول صلوات الله وسلامه عليه يهدئ من روعه حتى قال يا ثابت ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة وين لا الله نهدي آدم يدود من تيد من نغا بندان yimɓe ɓe woldata lan ko moƴƴi kon no wela lan wenni kadi hollugol hoore mum holli tagol ɗum kadi allah no añi ɗum no haɗi kono min toujours to mi yahata o mi yaha yaadu hollayde wonde makko min woni kaari ɗum ɗo no mapini lan no anini lan moƴƴa miɗo wondi e mum mi wawali ittude e hille allah haɗi nulaaɗo sallallah alih w sallam inni waddoyi koko wonɗa wadde ɗo ko ɗum ɗo ɗum ɗo nulaaɗo yewtimo ha ɓeni ene sabit a yarlaki nde wurata wondema hiɗa yetta jama on fof no weltanima e waɗeɗa wona yanɗo shahide natoya aljanna ɗum ɗo yonantama wura hiɗa weltana وضع ينط شهيدي ناتا الجنة فأشرق وجه ثابت بهذه البشرى وقال بلى يا رسول الله بلى يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إن لك ذلك وإني تيجي نلادو ستايكو نو ونيري هاري إني تيجي ميدو يارلي دون دون وليلان تيجي دون دو وليلان نلادو إني كو نو ونيريتا ko noon wonirta a wuuray ka weltanaɗo amma ye ka yanɗo shahidi a naatoye aljanna woni goo ولما نزل قوله جل شأنه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ɓayde o aya jippika ɗo ka suratul hujurat ko onon yo gomɗinɓe woton townu hitoji mon ɗin e dow hito nulaɗon sallallah alih w sallam woton townidan mo hitoji mon ɗin no towniri ton hitoji mon hakkunde moɗon sabu ɗum wonay ha golleji mon ɗin moƴƴi ɗin fof allah on yeebaɗi manam moƴƴereji mon ɗin allah on ɗuytaɗi hara on andali wondema heɗon ɗuytanede moƴƴereji mon ɗin on andi aya on ko fuɗɗode suura on tigi ya ayuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulih woton feƴƴitonulaɗo sallallah alih w sallam woton feƴƴitonulaɗo aya hikkuɗo ɗon on ɗo oɗo wi tigi tigi on woton townu hito mon gon e dow nulaɗo sallallah alih w sallam ɓayɗo o aya ɗo jippike kono sabitu waɗi tajannaba thabitu bnu qaysin majalisa rasulillahi sallllahu alih wa sallam ala ragmi min shiddati hubbihi lah ka o aya ɗo jippino o woɗɗiti jooɗagol takkonulaɗo e hoore ko yiɗɓe kon fof o diri few acci arde o jooɗo takkonulaɗo sallallah alih w sallam wa lazima bayta andi kadi moka suudu o yaltata hatta la yakada yabrahu illa li ada'i almaktuba o ala iwde ka makko sina yagol juuloya waktu farilla on ka juulirde o arta faftaqadahu annabiyu salawatullahi wa salamu alayhi wa qala man ya'tini bi khabari nulaɗo hattimo ɓenni ko hombo humpitata lan fi makko fa qala rajulun min al ansari ana ya rasulallah neɗɗo goto ansariyankejo wi'i ko min yo nulaɗo wa dhahaba ilayhi fa wajadahu fi manzilihi mahzunan munakkisan ra'sa o immi o yehi ka galle makko o tawi himo suni moƴƴa himo uggini moƴƴa fa qala lahu ma sha'nuka ya aba muhammad ko honɗum waɗi abu muhammad o jaabi char woni ko bone molanaɗo qala wa ma dhaka ko honɗum e bone qala kanko thabit o jaabi innaka ta'rifu anni rajulun jahiru sawt
وأن صوتي كثيرا ما يعلو على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل من القرآن ما تعلم وما أحسبني إلا قد حبط عملي وأنني من أهل النار. أين أنتيجي هيدا عندي منكم آدم توبة هيتوجو هيتو أنغون فإيدو تو هيتو نلا نغون صلى الله عليه وسلم عندي نون قرآن جيبيني دوكم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي تو tan inaki si wona tigi tigi on golle moƴƴe mi watno den Allah on bonnani lan de few Allah on bonnani lan golle am moƴƴe den fu do mi tan inaki si wona minato e yite ko dum o jaabi faraja ar-rajulu ila ar-rasul salawatullahi wa salamu alayhi wa akhbarahu bima ra'a wa ma sami'a. gorko on yilti ka nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam o haalani ɓe ko o yi'i kon e ko o nani kon faqala idhhab ilayhi wa qul lahu lasta min ahli nnari walakinnaka min ahli ljanna. onni yew haalanamo o jeeyaka few e yimɓe yiite ɓen wurin ko o jeeyaɗo e yimɓe aljanna on ya hollitama ɗum. فكانت هذه بشارة عظمى لثابت ظل يرجو خيرها طوال حياته. أنه هري كويلتنان دي مولانا دي ونان دي ثابت هيمو ووري اندر ngurna makko dan fu himo jorti wonnema koko wi'ado Allah wadanaymo dum do manam mo wonde jikki koko no laado makido wondema dum do latoto Allah wadanaymo nato yo aljanna. وقد شهد ثابت بن قيس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها سوى بدر وأقحم نفسه في غمار المعارك طلبا للشهادة التي بشره بها النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخطئها في كل مرة وهي قاب قوسين منه أو أدنى. sahaba ɓe nulaaɗo ɓen yewtino ɗo mi fillito si harisi ɓe wadde commentaire fi sahabaji on ko piiji ɗiɗi ɓe innayno tawegol mo jihadiji ɗi nulaaɗo waɗi ɗin hara o tultaali ɗi ɗum ko go'o e fatagol nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hoore hiɓe weltanimo ɗiɗi ko ɗiɗo ɗiɗi tigi tigi on ko ɓurɓe waɗayɓe tatajumo ɓen sifoto fi sahabajo ɗiɗo piiji ɗiɗi reno holli wondema oɗo tigi tigi ko jortanaɗo honɗum arano ɗum piso wondema ka nulaɗo waɗno jihadi toon fof o tawano andi naafiqi ɓen hari toujours no ɗaɓɓayno dambuɗe no ɓe sortora hara ɓe tawoyaka wakkiliɓe tawa ɓen fof ɓen ɗon hari no seedana ɓeɗo tigi tigi on ko diina maɓɓe kan no selli no laaɓi kadi nulaaɗo sallallah alih w sallam feƴƴina hara ɓe weltori on tigi on anndi hewti woɓɓe nulaaɗo inni ɓe ko naafigiiɓe ni ɓeɗo nulaaɗo feƴƴini hiɓe anndi ɓeɗo ko naafigiiɓe ɓe weltoraaɓe few ɓen ɗon on ko soñjuɓe nulaaɗo ɓe nafaali nulaaɗo yo noon nafɓe nulaaɗo en nulaaɗo tawi no weltori ɓe ñande ɓe feƴƴinta ɓe maayi eɓe feƴƴini tawi ɓe weltori ɓeɗo ɗum hari ko manditete ɗum kaari de hari nulaaɗo no weltornomo few no ɓe feƴƴinayno ɗum ko hari koko manditete ɗum on anndi ɓeynata kon wongol laaɓanɗo on tigi ha ñande waynodira no metti fi laaɓangol on tigi ha ñande waynodira ko ɗum ɗo ɓuri mettude fi na laaɓangol on tigi ka fuɗɗode ma e nder laawol ngol kaka waynodira ɗon ñande waynodira tawi no laaɓodira haray laaɓal ngal no timmi on tuma o tawano mashahiduji ɗin fof sina badre kala ka o tawa o yaha o naata e hakkunde heefeɓe ɓen toon fii yo o sahindine ɓayɗo nulaaɗo fodima o sahindinte o naata e nder mum o ukko e maɓɓe toon ha kono shahada on woopamo
ara ha hadi lutti bel tuggalde hondu fiyo yobe warumo be rongama warde o hisa dum non ila an waqa'at hurub riddati bayna almuslimina wa musaylimati alkadhab ala ahdi as-siddiq radiyallahu anhu ko musaylimati alkadhab hanu la do fekkini ghazwaji din fo mo yahude himo wopede bayr hurubu ridda hewti feena zamana sayyidina abubakar as-siddiq hakkunde julbe ben e musaylimat al-kadhab ontuma o ko yemum wala kad kana thabit ibn qais idhaka amiran li jund al-ansar wa salim mawla abi hudhayfa amiran li jund al-muhajirin wa khalid ibn al-walid qa'idan lil jaysh kullihi أنصاره ومهاجريه ومن فيه من أبناء البوادي لارمدين هذه ثابت بن قيس وحلفنا أنصار ينقب فو سالم مولى أبو حذيفة وحلفنا مهاجرين فو خالد بن الوليد كانكو نهور جو فو أنصار ينقب مهاجرين e yimɓe fulawaji tawtuɓe ɓe fof ko kanko woni hoore on ena commandant en chef on ɗo ɓurɗo wonde dow on ko kanko woni dow joni noon fi no jama on wawe jogorede ɓe senditay ɓe ƴetta jama ha sabakari ɓe halfina o ɗo jama ha sabakari ɓe halfina o ɗo koyne ten kon joni bataillon ji hala mo ɓe no woodi halfinaɗo on noon hoorejo on noon holla ɓe ɓeɗo kadi holla ɓe par ce que hoorejo on wata yiidude e yimɓe guluuji o yewtaɓe fof goto gonno ngo faala ko honno warrete ko ɓeɗo wona dow si ɓen ɗon hollama ɓe feƴƴina walaqad kanat irrihu waddawlatu fi julli lmaariki li musaylamata wa rijalihi ala juyushi lmuslimin mana doole ɗen tigi tigi o mbayru fuɗɗama piirede e nder ko piira kon doole tigi tigi eɗen hari ko musaylima e yimɓe mum ɓen wonno ko o fuuli l'armée julɓe ɓen hatta balaga bihim al amru an iktahamu fustata khalid ibn al-walid wa hammu bi qatli zawjatihi ummi tamim yawna ha ɓe lanci julɓe ɓen ɓe hewtoyi telli sohon ka Khalid ibn Walid wonno ɗon hari ɓeygu makko no nder ton ummu tamim o falama hay warde mo ɓe ari ɓe taƴi ɓoggi telli sohon kon ɓe seekiɗi fof mana hari tigi tigi on julɓe ɓen sakitike hande kadi ɓe anda ko honno fewndi fara'a Thabit ibn Qais yawma dhaka min tada'dhu'i al-muslimin ما شهن قلبه أسا وكمدا وسمع من تنابزهم ما ملأ صدره هما وغما تيجي تيجي بيرو يدوم نينيانده سنيني بيرن ماكو نموجا وهبي سنو مولانا دو onani julɓe ɓen no felindira ko ono woni waɗali ɗon ko ono woni jogoɗali ngo sengoɗa on noon ko onon kadi woni wakkilorali ngo sengoɗa ɗum satti e makko moƴƴa وسني فأبناء المدن يرمون أهل البوادي بالجبن وأهل البوادي يصفون أبناء المدن بأنهم لا يحسنون القتال ولا يدرون ما الحرب يمبي ساربين no innude ɓe yimɓe fulawaari ko yimɓe hula reeduɓe ko kulo reedu maɓɓe ngol waɗi haa ɓe foola yimɓe fulawaaɓe ɓe inni ko onon kam woni wata gere on anda gere on wata gere on anda gere on wata gere ɓe fuɗɗi felindirde ɓe felindiri ɗon ha inda dhalika tahannata thabitun wa takaffana wa waqafa ala ru'usi al-ashhad bimana o yehi o looti o waɗi uurateeri ko mayɓe waɗante kon o ɓorni kasange وتكفن ووقف على رؤوس الأشهاد أنتما وداري يوسف وقال يا معشر المسلمين
ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ko ono yo julɓe wonani min haɓireno feeno men wonduno e nulaaɗo sallllahu alih w sallam bi'sa ma awwattum a'da'akum min aljur'ati alaykum allah on jaasini on tawi ko oɗo ha on waɗay ha ayɓe momɓen suusa on wa bi'sa ma awwattum anfusakum min al inkhidali lahum o mi aybini on kadi no ko aybe wonande on jaɓɓangol ɓe wonde maɓɓe waaway on aybe molana ɗo ثم رفع طرفه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء من الشرك يعني مسيلمة وقومه وأبرأ إليك مما يصنع هؤلاء يعني المسلمين ثم هبة الأسد الضاري كتفا لكتف مع الغر الميامين البراء بن مالك الأنصاري وزيد بن الخطاب أخي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم من المؤمنين السابقين وأبلى بلاء عظيما ملأ قلوب المسلمين حمية وعزما وشحن أفئدة المشركين وهنا ورعبا أنتم بيرو إني دون أو فوتي وإني الله أو من دو متواكا فيو ko ɓe yimɓe sirkuɓe ɓen arina wadde ɗo kon haɓugol diina ma kan mi tawaka kadi ngal nde lo'ere ne ɓe julɓe woni wadde fewno ɗo ɓe ronka darade ɓe waɗa hunde wotere mi tawaka arɓe haɓugol ɓen mi tawaka e ɓe hula reeduɓe ɗo kadi min mi tawaka e ɓe ɗo fuu on tuma o hawti hawtande ngayuri piyori o ari o dorodi balawal e balawal kanko e bara ibn malik e zayd ibn al-khattab e salim mawla abi hudhayfa e woɓɓe tawti ɓe dari balawal e balawal ɓe fokkitani heferɓe ɓen on tuma o piiro molanango ɗum waɗi ha julɓe ɓen fof heeɓi cuucal e pellital yo ɓeydi wakkilade kaɓe wakkilino ɗon hande kadi ɗum ɗo waɗi ɓeyɗe heefeɓe ɓen mushrikina en kulol hande kadi ɓe fuɗɗi yiltitorde ɓawre ray luttaɗo o buyi kono ɗe wawi darade ɗo inchallah en gaynitoy to darson ɗo si tawi woodi ko ɓeyditeten no ɓeyditen inchallah hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ok jarni jama on kadi wonɓe ɓen ka yaasi wonɓe heɗitade ɓen e wonɓe daaroɗe ɓen fof mi weltaniki ɓe jasamullah khairan wonno fi hunnogoɗo fi mbuɗ fi jarnogoɗo fi contribution ko waɗa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد aray jama on fof teddinirama on ɓe hollirno e yontere hannde noon aray yontere hannde arore nden aray ustaji en ko mari waɗangol e yewtere ka juulide turki men la si alah sala on juulama hakkude ɗon e futuro o kay ɓe waɗanino e yewtere nden sifa mayra ɗo kono ɓe ɓeyditana en de kadi ɓe feññinana e piiji ɓuuri muɗum ɓe holla en nafoore goni muɗum kon aray goto kala men ka seeno riwoyo humpitu jama on e fof seeno ɗe juulinen ɗon alah sala on inchallah alah sala on salminde tum ɓe toolanno yewtere nden ɗon aray tan on no juuti seeɗa ɓuuri se wanno hakkude futuroɓe gueeƴe ɗen aray jama on ɓurta heɓude nafoore muɗum moƴƴa e torki allah yo allah arsi koye seeɗa yaɓo o arsi kamɓe koɓe yewta en ko nafata en enen e maɓɓe fof o arsi ko en kadi gollitirgol koɓe mamen en fof aɗa ɓaawa ɗum ɗon e mawɓe maaki imamu ɓen ɗo ko e weltano jama on fuu e
jonde ɗiɗi feƴƴude ɗo ɗen en golliti ɗo fiiɓe siɓɓe meɗen bonnanaɓe gaɗa ɗo ɓen arayna ko ɓen to bonnana ko woni ko weltiɗen kon koko jama o moɓodiri jonnidiri sookeje ko aray landano ɗo e waɗu fi sabilillahi ka nokkure men ɗo ko ɓeydite e ko ɓe wallitorte ko aray dambugal ngal uddita jama on nden ñande fuɗɗani en ɗo usaji en holliti jama on fuɗɗani en ɗo haray jama quartier on ɗo kadi hollita ñalade haldidade watte ka quartier ga jama quartier on nooti moƴƴa mo kala waɗi ko Allah arsi ɗum en heeɓi jawdi buy aray jama o weltanama moƴƴa e torki Allah yo Allah lontina kala ko waɗi e muɗum ko aray ko waɗɗo o ko fi Allah waɗiri e ko makirten ɗo fi muɗum waɗi siɗen hollitude ko fi en ɓeydu wakkilade wonɓe ɗo ɓe yo ɓeydu wakkilade ɓe ɓeyda e ko heeɓi ko ha wonɓe nokku o kadi wawa wakkilade waɗiremi etoɗen ha juulirdaji men ɗi fof e nokkuel ɗi fof jonnidira juuɗe gerdiren ni no waɗede go eɗen gueli no waɗede nokkuel ɗi fof kono koye waw ɓeydade aray o nokku kamen ɗo ɓe ko jondirɗe juuɗe kon Allah arsiken ɗo heeɓi tele 6.100.000 francs aray ko teddungal jama o fof ko wolɗen ɗo kon woɓɓe noka nder quartier ga jonnuɓe jawdi hara wona senotoɓe ka juulide gaaɓe wono sonnaɓen mo kala ittuno ko mari toon e paytoye goo mo kala itti seenori ko en andi ɓen ɗo hara hewti e en halduno kadi so tawi en moɓidiri ha en daari ko jeelu heeɓi en holli jama on e watti tawi ko heeɓi kon e sooke usaji en ɗo ko kamɓe wonani en organise oɓe dow ɗo ɓen e muɗum tori Allah subhanahu wa ta'ala goto kala e meɗen yo Allah lontinan ɗum ko waɗi ko ngeɗum ɗo liɓanaɓe ɗo ɓen kadi ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arti koɓe muññorgol koɓe bonnanaɗo ko fi Allah o lontinanaɓe ko ɓuuri moƴƴude ko bonna ɗo torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsu ken en fof ko wallitoren ɓe Allah newnana en ɓe fof kamo kala heɓa ka wona ɗo e ndiyanɗa wawde saabi ɗo ha joni ɓe udditno dambugal ɓe maki marɗo cuuɗi luɓeteɗi yo wallito luɓugol fi Allah siko sambo goto on timati siko ɗiɗi siko suuɗu ndu yele si tawi kadi ko marɗo galle luwinteɗe hara piri on no ɗuyti ha joni no woodi ɓe heɓa alka wona taw no woodi wonɓe belade nder ɗon ha joni no woodi yaltuɓe ɗon patti e kawteɗen takko ɗo kono ha joni heɓaki ka wone haray ɗen ɗon dambuɗe ha joni hiɗi udditi mo heeɓi no feere no wallitorta ɗon noon haray lawol ngol hingol udditi e ko ɓeydti ɗum noon kadi haray mo siɗɗo men no wowi en torade du'a jawdi makko no kali nokkugo ha joni haray on tino tori en du'a lawol fuɗɗi heɓade kono ha joni no woodi ko manquita ɗen sawa no tañƴina du'aji ɗin hiɗi jabade o watti e ɗum kadi haray suka mo siɗɗo men kadi jawdi muɗum ɗuɗɗi no ƴetta kindi aɓe ari ɓe bonni maka sen on ɓe addi gasu ɓe suudiɗi ɓe bonni bogoronje ɗen fof ɓe yaltini jawle makko e jawle yimɓe buy ɗum kadi haray ko maki mo tori en du'a yo taranomo Allah yo Allah lontinammo hay ko ɗum ɗo ɓe ma ko no holliti inchallah no woodi ko ɓeytoɗo usa sérif ɓe ɓeyditana en inchallah haray usaji kadi ɓe ɓeydata noon ɗuma weltanagol e jama o so jarama so haray ko landal ari ɗo haray kadi sendite kaydiji ɗin ka jaami uuje fi information fi bayana o sembe haray fiɗɗigol ko français si ɗuma juste 2 minutes si juuli kadi landangal usage ko gotal haray nga yowdira e darson ko gayga hitti ko buy kadi woni wadde haray ko honɗum woni ñawore hawtitugol sonnaɓe makko ɗiɗɗo e chambre goto wondude e baykoy fay koye koye noon o ko jogiiɓe duuɓi sappo ha leydi haray afi ɗuuji jasakumate si fayi question ji ɗo haray ko tigi tigi ɗoma wo ɓeynata question ji ɗumanniɗi yani wondi hersiniɗi seeɗa si tawi honno wendelan neɗɗo Allah on yaajinanamo koyo yondino Allah fawa hay goto jombugol ɗiɗo ma tato ma nayo ko o newnu wonande marɗo feere tawi noon a mara feere wonaka mo mara feere wonata ɗon gooto hay mo heɓali feere gooto no yamira howrugol donc go najama sikku wondema yani jongugol ɗiɗo wondema ko ninani ɗum hay saɗe ala e hoore mo saɗe no woodi si tawi hiɗa mari taaka fimum si a mala taaka fimum a newnanaka joni ko woni taaka fi jombugol sonnaɓen ko nafaka e hoɗo e kultu e ñawdugol e dankagol si tawi ɗiɗo fof no timmi on tigi hara saɗa no newnanimo si tawi ɗi timma a newnanaka si tawi noon alhaali aroyi tawi hari no timmi sifa ɓeeɗo no woniri ɗo no joni lancama tawi hande kadi fof ko nokku ngol woni walde
hara ɗum ɗo innen ko ella waɗi on saa'i ɗon sadi ono jaɓi on ella ɗo yoɓe fof ɓe waalno chambre gooto kono si wonaa on ella ɗon waɗi sadi on newnata yoɓe wonde chambre gooto sadi on newnata si tawi noon ella waɗi haa si tawi ɓe wona e chambre gooto awa wonaa yo yiidu e goɗɗo e sonnaaɓe makko ɓen e tawde luttuɓe ɓen foti ko sonnaajo on maa ko ɓiɓɓe ɓen dallinorgol heɓe ɗaani alaa toon ɓayro tum ɓe wondi yo eto haa hara so o yiidata e o sonnaajo yo taw hara hay gooto alaa ɗon ko kamɓe ɗiɗo ɗum woni nder ɗon sadi on newnata ka aada yiida e ɓeyngu mum pay kum sendinirkum no tonɗe yani pay kum sendinirkum mana pay kum ko hannde kadi jooni o anndi ɗum ɗo ko ɗum ɗo yiide sunnay ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɗum ɗo ko ɗum ɗo si pay kum ko sendindiri hannde kadi gorko ɗo waka yiidude e ɓeyngu makko tawne kum pay kum ɗo e sahi goo men woola sahi goo men hula kono yon anndu tigi tigi on jom galle ko haani ko taw hara ko rewɓe makko ɓen o honnata kani ko rewɓe mari hoɗo ngo mana ko a ƴettu chambre jonna o suddiɗo ɗo ƴetta chambre jonna o suddiɗo ɗo si ɓiɓɓe ɓen heɓike ɗaɓɓana ɓiɓɓe ɓen kadi chambre ɗaɓɓana ɓiɓɓe ɓen chambre jikka ɓe wona ɓiɓɓe rewɓe wona chambre ɓiɓɓe rewɓe wona chambre enen systéme no jogirɗen noon min nata wata waɗe kono wona noon sadi am wi ɗaɓɓugol kaygol ko a jonnu debbo chambre yahaka makko jonna waɗa kadi chambre yahaka makko ko ɓe o heɓa indépendant o heɓa dakamɓe wondema ɗum ɗo ko kanko jeeyi ɗo on himo laami moodi makko ɗo ɗo on ko kanko fewjata ɗo amma kaybordu makko no kaybordu ma ndu wona kanko laami ɗon na kanko laami ɗon komo arde ɗon wa koɗo o feƴƴa ɓoya kay kadi ñande tuuru mum on kankadi ara ɗon waɗa koɗɗu ngun o feƴƴa sadi o nano wiiri ko an ko a ɗaɓɓan mo chambre ka o wona indépendant si a hewti ɗon ko kanko laami ɗon ha tuma iwɗa ɗo wona yo ɓikkum markum haqqille dérange mo wona e goɗɗo ko dérange mo aɗa piiji ɗi yiltitoɗen e majji moƴƴat tawɗo no mari chambre ɗi jani no ƴetti linsere no waɗi hakkude ɗon sadi o newnata ɗum fiw sadi o newnata ɗum min mi wona murtingol debbo on kono mi inne ko rewɓe jaasi misi ko minne mi sali debbo no mari droit wigol mi sali min e kawtaɗan min kafata chambre mo mari droit on min gon mi inne kala debbo si tawi mo mari humo suusi yo winno o sali hay fus ɗum huɗɗata ɓiɓɓe makko ɓen jogiɗitta ɓiɓɓe makko ɓen innatake o ɗaɓɓani barki o ɗaɓɓanani ɓiɓɓe makko ɓen barki ala to few wona ɗaɓɓugol barki ɗon ko hakke mo duwa heddude o landi fimo yowdira e defugol e wurtugol e layɓugol ko hakke makko mo duwa heɓude chambre indépendant rido wona onno wiyetela heedode hakkude kawtalɓe ko maadi waɗete maadi ara si sogama wonno ko yaasi anda ko honno ni feɓɓide nder toon kadi ɗo ɓayɗo namo haadere moni wadde daroɗen ɗo juuɗe joni haɗa jama on honɗo e ndelam ɓe jarnama ɓe weltanama fi sadakaji ko waɗa kon ko moɓɓina ko hoɓɓi alay bakar donc joni laatinta sen waɗi conférence on to ha futuro hana e waynodiri ko temon ko ɓe wi ɗo ko la bonne utilisation des réseaux sociaux et son impact sur la vie des croyants alay bakar